Jufatuma yutekereze kuri zo babazi wihutire kumwibuka umutima yacu Jufatuma yutekereze kuri zo babazi wihutire Fata umwanya utekereze wihutire kumwimika mu mitima yacu. Haleluya! Amen. Uzamura icyubahiro cy'Imana. Fata umwanya utekereze, umwanya tutararirimba utekereze. Mwongere muzamure kandi mutekereze. Mwongere uzamure kandi utekereze. Jufatuma yutekereze kuri zo babazi wihutire kumwimika Bwana asifiwe sana. Bwana tukufu. Abaririmbyi bande bakeya bari hano bajya twiyegereje bamwe mutambuke hano imbere abarimbyi b'amajwi abayumbe bisimba mutambuke hano. Tugiye kubyina igisirimba kiraba gitoya kugira ngo tuze gutanga umwanya. Ariko mureke dukura ubwatsi. Ko turasezeraga 2023 kwiza kumeraga ko turakumenya yahageze. Turumva ijambo tubone guseza. Ariko iki nico kuvuga ngo turaguherekeje 2023 we genda. Yaratubabaje cyane murabizi mwese. Ariko kandi twaje hano mu byukuri tuba twaje kubwira Imana ngo Mana utwumve kandi ubane natwe. Bajya rero baririmbyi baraho batambuke hano haracara umwanya tugiye gukurira Imana ubwatsi. Baraza kuza nta kibazo. Sawa rero uwahageze bidagara ngahe tugendere mu gisirimba twihuta. Hallelujah. Mana yacu icubahiro kibicawe mu izina rya Yesu Kristo. Baraga zawe zirakomeye, bwiza bwawe burakomeye. Ukiyaga bari hagati ugitondo kare Yesu yurira mu bwato agiyo hakurya mu gitondo kare agiyo hakurya we ikiyaga kirihinduzayo umuyaga wisukaho uretogenda kubabera esasinziye ubwato bwenda kubamera esasinziye ukiyaga bari hagati ugitondo kare Yesu yurira mu bwato bagiyo hakurya ye ikiyaga kirihinduzayo umuyaga wisukaho ubwato bwenda kubamenayo esasinziye tumbira Yesu we tumbira Yesu we iwe gisubizo tumbira Yesu we Yesu we iwe gisubizo tumbira Yesu we Yesu we iwe gisubizo
hajya yarageze yamakomereza aho tugende bitagararihe ngwino
Amen. kadusenge iryo sengesho dutange kominike kominike tuyitangarize ko ibintu byahindutse bitari bya bindi amazi ntakiri yayandi n'imibare ntikiri yayindi ibiharuro byahindutse ngiye gutera haleluya Yego. tugira amezi 12 buri kwezi haleluya kwa kabiri haleluya kwa gatatu haleluya kwa kane haleluya kwa gatanu haleluya kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani kwa icyenda kwa icumi kwa icumi na kumwe kwa icumi n'abiri ayo mezi yose tugiye kuyabukinga muri za haleluya uzukubwira ngo naragusenge wakweziwe kwinjiyemo naragusengeye cyane amaso usore ibintu bizoba tutera haleluya sasa nawe uhanure buri kwezi uguhanurire ugusengera ubwira Imana ngo wakweziwe so kugeramo naragusengeye uguhanurire Yego. tuzamu biganza Haleluya. Mana sifiwe. amen Karengeje amezi waruboshwe N'amashimwe. y'umwongera y'amashimwe Yego. tuzagera mu kwa 12 aya mezi yose urabukinze mureke dukomera Mana amashe twishimire Mose umva ugende pore tugende tuzamuka Imana ikugirire neza curanga papa
murakoze cyane mwike tugiye kubyina sebene gusa twatwiterera aho uri gusa kandi twatugiraho cy'agatambaro turaba tuzamuye ibendera yo kunesha muri 2024 ngahisha kandi uzoza wihuta uzubanguka nawe sha Mana ndagushimisha umutima wanjye Nakubwira ibigwiza amaboko yawe Nakubwira imvura ushangwe ntizibe ariko mureke dusenga Imana nimutunge hariya mutunge hariya ndago kongo nahangaha tuzamure cyane zamura cyane tiwa Bwana zibiwe sa twongere tuzamure Amen muri tayari tugiye rero gusimbuka irindi ryanyu ariko abantu abasore bicaye nturutangaye Yesu ko anakandi kazi koza mu gashobora umuntu udakeneye guhaguruka yica ubuzima waweza tuma neno la uzima libadilishe yote hata usiyafanye bado nitaamini waweza tuma neno la uzima libadilishe yote hata